prisjetim ljudi koji su sticali prijatelja pištolju u glavu, pa prijatelj pištolju u glavu. Ma rekao, izvim ti te prijatelje, bre, koje si stekao na pištolju. Imaš ti, bre, da si izabrao bez, bre, kuma. Pusti me kuma, pusti me brata, hoću prijatelja, hoću velšmerc, hoću slobodu, hoću smeh, hoću da se brinu o meni, starije generacije. Menjati dan za noć, noć je bila prazna. Kakvi kafići, kakve kafane. Čak taj klub Likovne akademije 78. 9. koji je obnovljen preko Fleke, zaboravljenog potpuno Miodraga Grujića Fleke, jednog od naših najvećih savremenih slikara, osim što je oslepeo, jednog od naših najvećih disidenata ili otporaša. Mislim, pojavljuje se neki Lečić, pojavljuje se... Ja se izvinjam, to su duhovite stvari, izvinite. Mislim, da li smo voleli halucinogene trave? Da, voleli smo. Ali zajedno i skupa jednu cigaru, a ne 50.000 i ne teške gluposti. Ja ne zastupam nikakvu slobodu sada, jer ovo više nije moja zemlja. I danas kada bih birala, izabrala bih pravni fakultet, bila bih advokat, međunarodno pravo i kidala bi kintu. Ti me pitaš ko me ranio, ja ti govorim bolje bi bilo kada bi zašutio. Biće nam dobro ako mi kažeš, volim te. Zatvori mi oči, samo ne reci, volim te. Mislim, prvo, ja nemam ništa od tih filmova. I onda će ljudi reći, gledaj kako je nervozna. I don't wanna talk about things we've gone through. Moje vreme bilo je užasno sramota pojavljivati se u novinama. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Ovo je bedna planeta, čim smo rođeni, svi smo krivi i pokvareni. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. Ovo su hipnotička vremena, ova mala naprava mnogo otkriva, mnogo krije i vrlo je opasna. On ima nekoliko malih naprava, na koje misliš? Pa objektiv je najstariji i on kolo vodi, a mikrofon on je manje opasan i ne samo što može da sakrije,
nego mogu da ga koriste hohštapleri, mafioze, da snimaju razgovore, da prisluškuju. Ona hoda sama kroz mrak, misli sve što misli da zna. To je samo down, to je ono što se zove out. Te smo svoju ulicu smatrali svojom, te smo srećući se na ulici sretali jedan drugoga. Kako smo se prepoznavali? Pa dobro, jesmo po delu, ali najviše po stepenu duhovitosti, u stepenu pritisnutosti. Odnosno, koliki teg ko od nas može da podnese, a pod tim tegom da nastavi da se smeje, po tome smo se prepoznavali. Thinking I'd be strong there, but I was the fool I was, laying by the roots. The gods made from ice, their minds as cold as ice. Prema tome, kako to sredina proizvodi uzimanje narkotika? Lose someone dear, the winner takes it all. The loser has to fall. A molim me, budete radili. Why should I complain? Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Moj ideal je zaista kratka i vesela smrt. When she calls your name, somewhere deep inside, you must know I miss you. A znate šta, meni je života dosta. Rules must be obeyed. The judge is with Nisam ostvarila nastavak voza svoju familiju. likes for me provide. Spectators of the trial always Da stay nam vodi kamera, momci, non stop pišti. again. A lover or a friend, a big thing or a spy. The winner takes it all. Mnogo te volim, mnogo vas volim i naravno da znate da Oblomov pati za svojim detinjstvom i neće da ustane iz kreveta, sem u Kragujevcu, i mnogo je lep, a jedini drug njegov je mogao da bude nadrealistički kabare Kokoška, gde su ljudi radili artistički, akrobatski šta su hteli, kao dehipnozis koncentrisano hipnotisanih gostiju kabarea. Laka vam noć, razmislite o ovome, prepodne se igrajte sa Kokoškom i Oblomovom kod Oblomova, a uveč na svoju odgovornost dođite ako smete da vas iznenade Oblomov i Kokoška, da li kroz prozor, da li kroz vrata.
Sve je bre, Ana, sranje. Potpuno sranje.